Mayam Krumzari don't imbibes impact news nei Rajrong Thongbam Manung Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaramok Chari Ngarang si Congress Bhavan koi Imphal ki Congress Bhavan habatare masida koi Congress ki office ni hari masida non BJP habatare aduga opposition gi kangu or Congress ka wakal mana political party Congress yauna punna taragi peace convention ama mifam pangthoi hari mifam asida maroina deliberate tawna khibasi chief minister na magi phamje thadok leba ke damakta khallaga magi chokri sing aktang thadok mathau tai karigum mahna resign toktar gadi step down toktar gadi karador se peace or payai habagi wakumsi thami loina na hande ke dom hair lakpa karigi damta prime minister na ngasi numit humpu manga humpu taruk ni suru phawbasida wa machem ta ngang dribun habna ching wakum mayam thamki adu laibu wakum di hujuk phawbasida Chief Minister Mamang to resign tawni hena tawre miyam na yadabadagi ma resign tawbagi khongthang adu handokre adu still opposition da leiba political parties sing nadi hujiksu adamak mahaki resignation haigadra stepping down from the position masi hujiksu adamak demand tawri adu hariba demand se linger on adi hujiksu adamak relevant oina leiri habatar marmaduna Chief Minister na ma ki position sidagi resign tawtargadi kadai fawbada akoina mayamna expect tawriba peace haigadra may hujik leiriba violence mayam se solution mangamgadoriba aduga lamdam sigoiba political solution ama achieve tawbada khongjen yangbang amgadoribra tasengna political solution do phangmang amgadori habagi wahang sing lai wahang sigi matang sida khanane no budang tang impact news ki manu huna ki tharmdaling sin do lebiriba si joining us tonight on manu huna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Working President Oja K.S. Devabratani Hamdoja Devatabtramokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us CPI ki leader Oja L. Sotin Kumarni. Oja Sotin Kumarni. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Imphal Review of Arts and Politics ki editor Oja Pradeep Hanjogumni. Oja Pradeep Ramokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi Oja Devabratala chake. Oja Devabrataka Chief Minister na ngasigi topic sumadumangni. Chief Minister masamang na resign tawni taramadu miyam ni yadabati hedi Lengang na Chief Minister na initiate toraga changsalam thabak mayam se masil lotion dana resign to bu yaro have miyam gi movement amala hetare movement si Chief Minister ko support to busu mayam yawi support to do mayam amsu Chief Minister na miche na mo na chen bi yaro sigi issue se lo chalam gada bani hai bagi ani ne de type of ko gi mi ani tholo kya hetare miyam se aduna only support khakta na de aduna laiba ko gi pressure do no obi na laiba support to number moiraga Chief Minister na resign to bagi khongthang sidi handokre adu hujik lai wafum the political parties sing maruina 10 political parties nadi Chief Minister resign to godamani resign to targadi yam thuna restore to normal sin peace restore to bodamasi yam thugani habagi adumba optimism ama haigadra adum ama uba male habtare adu kadai pabda kamai to dana Chief Minister resign to targadi hairiba normalcy peace lakpada masina catalyst oiduna habi wafum duni kamai thambia opposition political party tara hebate political tara nangarang to ba convention da ya mana chief minister si resign to ragadi solution ma lakani akoi adagi lakpa lep ki mp mangana su koi na saluraga lakpa gan su moina si opinion se collective opinion se dum pi se reason ma yaw pi bo yani maram de background da khoni yeng ba ya si 27 April dagi akoi ke law and order se adum amarang khangi drive tai hujiki gym ma thugai ba hoba adu hek horum dai matang dai de tempo ji sagat khare ba third me de adugi subsequent mathang develop tor ko ne hari adugi spiraling or mathang phachal lektre ba se huji pau se lep lei dana dum changjala ya masi similar responsibility ne ai ani subda mutang gatham jage magi party gi MLA taret aduga LI party gi MLA ahum particularly Chorasanpur district amso Kangpokpida kaba MLA singna magi party das government support tongna suddenly party gi chief minister gi mayokta lakpa hai se chijo achobo challenge amne adugi manung da magi cabinet masamang khallaga minister oina hapa cabinet minister ani na ma boso mu betray tori magi leadership the challenge mathang tori se asai gi aham point du dana law and order nga pungam da gi magi thodang mathang phajana pangthok pangam da bagi picture ma thok ba hore hauji kesna magi leadership ta kan contest tor roiba adugum ba mo se koin uba phange ado cabinet minister is masana magi confident ni en magi thajar ba mi ne na mana khangalaga thamba bhauna magi against the lie akoi mari sub point da MLA mapanna mo crisis gi manung sida ma lokthok piro haidara mo khoi party go ba memorandum BJP party go ba memorandum pire aduga
manga subda Union Home Minister na law and order kaithar pesida magi party ki masagi party ki Union Home Minister oiribaduna piba lae adus thengna lae thage roibada laga junani da hangarab kanda numit tara ngani manung dala solution ma pigani hairambado hojikti backtrack to budong na tawre marandi adudagi su hena matam do leramba law and order ge crisis dudagi hojing among hena wangkhalaba matam sida sidasu Union Home Minister sina magi protocol da rank ta leba state magi chief minister da piramba praja da piramba assurance wasak to madu so muk thugai re makata na resign to na bagi akan ba pressure mo resign to hon darkar le okay maram de hoji lepak se maro khoi iram da Manipur se yam sathi ba adu ba bibam ma henjen na maro hoji numit yankhai ga tarukni sure ko kapna lep 3 hana lep 3 sigi ore film swice data equina political party tara lordship state say the shanti hanjalak na bagidama adu matak to political dialogue ma tawnar kanda adu political solution ma poron ba phum ne masi bit mang da han na ukra pol amane yam sathi ba film se masi lotion ba phum di wari shanadana lotion suya ya ro ko yulo no re ba mayam khangidna Mizoram do hojik democratic government am le si MNF Mizo Nation Front matam do kari warum ge bo khulai pargalan thingna ba kan ba force ba ne wari shana se yadab dagi bombing tor ka da ing na tapna ba do phawla ibne hajari bo then Nagaland ri loi tri su se sai da nagam len manung simakta da hojik tongan ba adugum ba khoi gi Nagaland ki territorial council kari wafam la itna Tripura si so pa kano mani maram de magi luxury basagi adum ba koi Tripuri sing so madu na akan bi horok paneva the majority de Bengali no thokra so ai sigi tongan ba sakta ba adu to budadi moisu rightful demand ba talim am sing se so hama am sing se koi state say da koi na hari si chingtam pungadab ne si karigin koi Manipur se saru chamba thopagi mabudraga ni thoigumba tamgi area meditation ma pur khunda bhai tare ko adu tam adu ko sing area 92% gum oeba so I say da yam acham example ma pitare hoji no tadri se singi jaga sing de leiba around 45% gumba reserve forest area sing dagi ko poppy plantation na sing am lak padagi jungle gi saru am loi ko to kare sinai khoi tapak na tang sing su yawn dasa pura tare ba UN na hari report se andak lak dari ba chahi ji lo shalak pa kadogi 2000 kano do ji kano lo shalak matam da ji ko miyo bi hingbi aro de pot amana si yon khan bagi am sang ya ba aina resign to ge hari si maram si Manipur dong de resign to ge hari ni atma hebum to ne ba dona khana kan se ko na resign to ha ga so to ge har ga to ge ha kan ai jam pu to ge wan to ge har na Manipur dam to bu na mi na thalaga to pa to phom to te aina khan yo alle khyo wa khan dri Manipur nu sin to bu ne Manipur hingan ge to bu ne Manipur chakholan ge to bu ne aduna siri to ge na adum chap yan le pang to dra la sorok min thala me na kan hando bu personal issue to hon adu di gap ho pon te khal do ga mayam yo su decision lo kan se da khoi gi hajik lemna kan se su quite a question se ko ne isa da hang do si Manipuri government phadege Manipur first na hai se na khan ba do peace first he se ko na sam ha kan sam yam hai na re si khoi kuki kangbu ga mete ga mu khan na me kuki kangbu di biren yaw ri sma yaro na hai bi am to hera yaw dra ki jo experiment lo ye polop se ye kan se Manipur si polop pun na le bi si ya ga do mo si sen bi se ko se ye kan se lambi se ko no sem se ge se si na han khan mam thoi asil me khala kan se da ya ga do mo ya any position chief secretary sen do ha su division also ha su chief secretary do ha su Manipur gi phani hari to khum to ne to mayam gi wari blow kan su sai khanum the to adur ngam khre adang ngam khre si already ki na ha du ta rani si already metin ha ta rani hai wa khan to ga Manipur gi tung ko ne gi phawri se kar na pakai ne phadoi ne khalaga adi ma rational decision se si already Manipur gi ahoi gi hai leba kai ne to se kai roi ar kai da bi chances ne am hele sum leba si lan tong le mi wa ba se hele ru ga leba kai bi chance me hel ne khoi na sum lan je hai henjane ya da na
ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯅ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯗꯤꯁꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯐꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ CM ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯊꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅꯤ